Дуулал 119-ийн 97-аас харъя. 예. Дуулал 119-ийн 97 дугаар ишлэл 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншъя. Хуулийг тань би юутай их хайрладаг билээ. Тэр нь бүхий л өдржөнгөө миний мясалгал байдаг. 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요. Хуулийг тань би юутай их хайрладаг билээ. 내가 그것을 종일 묵상하나이다. Тэр нь бүхий л өдржөнгөө миний мясалгал байдаг. 다윗은 하나님의 그 말씀을 사랑했습니다. Давид бол Бурханы энэ үгийг хайрласан байна. 그래서 그것을 종일 묵상했다고. Тийм учраас түүнийг бүхий л өдржөнгөө тунгаан бодсон. 말씀을 사랑하는 사람은 하나님을 사랑하는 사람이에요. Тэр үгийг хайрладаг хүн Бурханыг хайрладаг. 예. 이런 다윗과 우리 자신을 비교해 봤으면 За 좋겠습니다. тэгвэл энэ Давидтэй бид хүн өөрсдөө бас нэг харьцуулаад үзэх 우리 хэрэгтэй. 자신에게 이런 질문을 해보면 좋을 것 Бас 같아요. өөрсдөөсөө ийм асуултыг тавьж үзвэл зүгээр юм шиг байна. 나는 날마다 성경을 읽는가? Би өдөр бүр Библийг уншиж байгаа юу? 성경을 매일 읽는가? Өдөр бүр би Библийг уншиж байгаа. 그리고 나는 성경을 얼마만큼 읽는가? За тэгээд би Библийг хэр их уншиж байна вэ? 이 가끔 이렇게 보면요, 성경을 매일 읽어요. За бас ингээл харах юм бол Библийг өдөр болгон уншдаг. 근데 딱 한 장 읽어요. Гэхдээ ганцхан бүлэг уншдаг. 예. 어떤 분은 그냥 날짜별로 잠언을 읽고 있어요. За зарим хүнийх нь хувь зөвхөн тухайн өдрийнхөө сургаалт үгсийг л уншдаг. 그런 분들은 영적인 힘이 없습니다. Ийм хүмүүст сүнслэг хүч гэж байхгүй. 말씀을 안 읽는 사람은 전혀 힘이 없죠. Тэр үгийг уншдаггүй хүнд ямар ч хүч байхгүй. 매일 성경 한 장씩 읽는 분들한테 제가 이렇게 말합니다. Тэр өдөр болгон ганцхан бүлэг уншдаг хүнд би ингэж хэлхийг хүсдэг. 매일 보찌 하나씩만 먹어보라고. Өдөр бүр ганц ширхэг бууз идээд үзээ. 자, 여러분 매일 보찌 하나씩만 먹어보세요. За та бүхэн өдөр болгон нэг ширхэг бууз идээд үзээрэй. 힘이 있어요? Хүч гарах болов. 야, 보찌 하나 먹었는데 힘이 세다. За өнөөдөр ганц буузаа идчихлээ хүчтэй байна. 뭐 행복하다. Бас ад жаргалтай 기분 байна. 좋다. Сэтгэл санаад сайхан байна. 그럴 수 있어요? Тэгж чадах болов. 예. 절대 안 되죠. Огтхонч болохгүй. 근데 우리가 성경 매일 그냥 한 장씩 읽는 분들이 있어요. Гэхдээ бид бүхэн өдөр бүр л ганцхан бүлэг уншдаг хүмүүс бас байдаг. 그리고 성경 매일 읽었다라는 생각하는 거죠. За тэгээд түүнийг өдөр болгон би Библиээ уншдгаа л гэж боддог. 좋은 신앙이 될 수 없습니다. Тэр хүний итгэл нь сайн бол боломжгүй. 그리고 나는 성경을 읽고 묵상을 하는가? За тэгээ би Библийг уншсныхаа дараа тунгаан боддог. 그리고 묵상한 것을 나의 삶에 적용하는가? За тэгээд тунгаан бодсон зүйлээ өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлдэг. 그리고 배운 말씀들을 나의 삶에 실천하는가? За тэгээд өөрийнхөө тэр сурсан үгээ амьдралдаа хэрэгжүүлж үйлддэг. 나는 말씀을 마음에 충만하게 채우는가? Миний сэтгэл үгээр бэлхэм дүүрэн байна уу? 나는 주의 법을 사랑하는가? Би эзний үгийг, хуулийг хайрлаж байна уу? 여러분 주의 법을 사랑하십니까? Та бүхэн эзний үгийг хайрладаг уу? 이런 말씀 들으면은 당연하죠. За ингээл хэлэх юм бол мэдээж штэл гэдэг. 주님을 사랑하십니까? Эзнийг хайрладаг уу? 예, 사랑한다고 하죠. Хайрладгаа гэдэг. 그러면은 정말 사랑한다면 하나님의 말씀을 지키십니까? Үнэхээр хайрладаг бол Бурханы энэ үгийг сахидаг уу? 예. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 Тэр Бурханыг хайрлах гэдэг нь ийм зүйл ээ. 그의 계명들을 지키는 것이라. Түүний тушаалуудыг нь сахих явдал. 우리는 하나님을 사랑한다고 얘기는 하는데 Бид хүн Бурханыг хайрладгаа гэж хэлдэг боловч 말씀대로 살지 않는 그 모습을 발견할 때가 있어요. тэгэхээр үгийн дагуу амьдрч чадахгүй байгаа дүр төрхөө өөрөөсөө олж хардаг. 그것은 맞지가 않는 겁니다. Энэ бол таарахгүй байна гэсэн үг. 그다음에 나는 하루 동안 제일 많이 보는 것이 За 무엇인가? түүний дараагаар би бүхий л өдөржингөө хамгийн ихээр хардаг зүйл нь юу вэ? 이런 질문들을 갖다가 우리 각자에게 던진다면 Хэрв эдгээр асуултыг өөрөөсөө асуух юм бол 마음에 찔리는 부분이 있죠. сэтгэл нь хатгагдах зүйлс байгаа. 그죠? Тийм биз? 제가 이제 여러분들에게 여러 가지 질문을 갖다가 말씀드렸는데 Тэгэхээр би сая та бүхнээс янз бүрийн олон асуултыг асуулаа. 그런 것을 들으면서도 찔리신 분도 있을 거예요. Тэгэхээр эдгээр асуултыг сонсонгоо бас хатгагдсан хүмүүс ч гэсэн байгаа байх. 그죠? Тийм үү? 여러분들 말씀을 들을 때 찔림을 받는다는 것은 좋은 거예요. Тэгэхээр үгийг сонсохдоо сэтгэл нь хатгагдж байна гэдэг нь өөрөө сайн зүйл. 아직은 내 양심이 살아있다 그 말입니다.
хараахан миний мөс чанар өөрөө амьд байна гэсэн. 내 양심 민감하다는 거예요. Одоо хүртэл миний мөс чанар эмзэг мэдрэг байна 그렇기 гэсэн. 때문에 말씀을 들으면서도 찔리는 거거든요. Тийм л учраас үгийг сонсонгоо хатгагддаг байна. 근데 어떤 사람은요, 찔리는 말씀을 들었는데도 전혀 안 찔려요. Гэвч зарим хүнийх нь хувьд хатгагдах үгийг сонсон хэрнээ огт хатгагддаггүй. 그것은 신앙으로 본다면은요, 아주 중병에 걸린 사람이에요. 아주 큰 병에 걸린 사람이에요. Тэгэхээр энийг одоо тэр хүн бол үнэхээр итгэлийнх нь амьдрал нь маш ихээр өвчлөгсөн хүн байна гэсэн үг. 네, 그렇기 때문에 찔림을 받지 않아요. Тийм учраас огт хатгагддаггүй. 그런 사람은요, 좋은 신앙이 아니라는 거예요. Тэгэхээр тийм хүний итгэл нь сайн биш юм а гэсэн үг. 여러분, 하나님께서 말씀을 들을 때 역사하잖아요. Тэгэхээр бурхан үгийг сонсох үед ажиллаа хийдэг. 말씀을 통해서 역사합니다. Энэхүү үгээр дамжуулан өөрийн ажлыг хийдэг. 그래서 각 사람에게 맞는 말씀들 그것을 갖다 주시는 거예요. Тийм л учраас хүн тус бүрд хэрэгцээтэй үгийг нь өгдөг. 그렇기 때문에 말씀을 들으면요, 다양하게 이 자기에게 필요한 그 말씀들이 오는 거예요. Тийм л учраас янз бүрийн хэлбэрээр өөрт нь хэрэгтэй үг л орж ирдэг. 어떤 사람이 힘이 되는 또 말씀, За зарим хүнд нь хүч болсон үг. 힘든 가운데 쓰기에 힘이 되는 말씀을 Хүнд 주시고, хэцүү нөхцөл байдал донд байгаа учраас хүч болсон үгийг өгдөг 어떤 байна. 사람이 위로에 대한 말씀, За зарим хүнд нь тайвшрал, тайдгарал 죄 болсон. 가운데 있는 사람에게는 찔림의 말씀, За гим нүгэл дотор байгаа хүнд хатгагдсан 그런 үг. 말씀들을 주셔요. Эдгээр үгсийг өгдөг. 그러면 그런 말씀들을 갖다가 주시면 그걸 잡아야 되는 거예요. Тэгэхээр эдгээр үгсийг өгөх юм бол түүнийг нь барьж авах хэрэгтэй. 그리고 그 말씀을 붙잡고 그 앞에서 자기 자신을 돌아보고 회개하고, За тэгээд тэр үгийг нь өөрөө зуурч аваад тэрний өмнө өөрийгөө эргэн харах хэрэгтэй. Гэмших 고쳐 хэрэгтэй. 나가야 됩니다. Мөн засан залруулад урагшлах хэрэгтэй. 그래서 하나님께서 찔리게 하시는 이유는 그것을 고쳐라 그 Тэр 말이죠. бурхан хатгаж байгаа шалтгаан нь өөрөө түүнийгээ засаарай гэсэн үг. 그래서 제가 말씀드렸던 질문 중에 보면은, Тэр миний саяны асуусан асуултаас харах юм бол 나는 하루 동안 제일 많이 보는 것이 무엇인가? тэр би өдөржингөө хамгийн ихээр хардаг зүйл нь юу вэ? 이런 말씀 질문 받으면 참 찔리죠. За тэгэхээр ингэж асуух юм бол бас их хатгагдаж байгаа биз? 여러분들 지난 한 주간 동안 제일 많이 봤던 것이 무엇입니까? Тэгвэл та бүхний хувьд өнгөрсөн 1-7 хоногийн турш хамгийн харсан зүйл нь юу вэ? 성경이라고 자신 있게 말을 할 수 있을까요? Библи байсан гэд өөртөө итгэлтэйгээр хариулж чадах болоо? 다윗은 하루 종일 하나님의 말씀을 묵상했다. Тэр Давид бол би бүхий л өдөржингөө бурхны хуулийг бясалгасан гэж байна. 하나님과 관계되는 삶을 살았다 그 Тэр 말이잖아요. бурхантай холбоотой амьдралаар амьдарсан байна. 그죠? Тийм үү? 우리는 하루 동안에 이 성경보다도 더 다른 것을 갖다가 가까이 하고 많이 보는 것들이 있어요. Гэвч бид бүхний хувьд бүхий л өдөржингөө Библиэс илүүтэйгээр өөр зүйлийг их харж ойр байх үе байдаг. 하루 동안 핸드폰을 많이 보는 경우도 있어요. Өдөржингөө утсаа маш их оролдох үеч байдаг. 아침에 일어나서 핸드폰을 보고 시작합니다. Тэр өглөө босонгуудаа гар утсаа хараал эхэлдэг. 무릎 꿇고 기도하고 성경 보는 거 시작이 아니라 Тэр өвдөөс өвдөгд залбираад Библийг уншиж эхэлдэг юм биш. 핸드폰으로 시작해요. Гар утсаар эхэлдэг байна. 그리고 하루 종일 또 틈나는 대로 핸드폰을 많이 봅니다. За тэгээд өдөржингөө зай завсар зав гарах болгондоо гар утсаа л их хардаг. 그 안에서 유튜브를 보든지, За тэр дотор нь одоо YouTube харах ч юм уу, 영화를 보든지, эсвэл кино, 드라마를 보든지, онлайн кино, 페이스북을 보든지, эсвэл Facebook орох. 그것을 통해서 세상 노래를 듣든지, Эсвэл тэдгээр зүйлсээрээ дамжуулан энэ ертөнцийн дууг сонсох. 하여튼 나에게 하나님께서 하루 동안 귀중한 시간들을 주셨는데 그 귀중한 시간들을 그런 것으로 허비하는 그런 모습도 있죠. Ямар ч тач надад энэ өдөр хэмээх эрхэм цаг өгөгдсөн байхад тэрхүү үнэтэй цаг хугацааг хий хоосноор өнгөрүүлэх үе байдаг байна. 어떤 사람은 TV를 많이 봅니다. За зарим хүнийх нь хувьд телевизээр их үздэг. 예. 근데 문제는 여러분 그런 것을 보면서 내 마음속에서 이 나에게 하는 음성을 들어보신 적 있습니까? Гэтэ та бүхэн эдгээр зүйлсээр дамжуулан миний сэтгэл өөрийнхөө сэтгэлийн дуу хоолойг сонсож байсан удаа байгаа юу? 핸드폰을 보고 있습니다. Одоо ингээл гар утсаа оролдож байлаа. 유튜브를 봅니다. YouTube оролдож 이 үзэж байлаа. 마귀가요. 저도 유튜브를 이렇게 볼 때가 있는데. Тэгээ би ч гэсэн YouTube руу орох үед байдаг. 예. 근데 이게 보면은 마귀가 진짜 머리가 좋다는 것을 많이 느꼈어요. Гэхдээ тэр үед энэ бузар сүнс үнэхээр толгой сайтай юм байна гэдгийг бас их мэдэрсэн байна. 정말 재밌는 것들도 많이 있잖아요. Үнэхээр тэр дотор ч гэсэн сонирхолтой олон зүйлс байдаг тийм ээ. 우리 육신에게 진짜 달콤한 것들이 정말 많아요. Тэр бид бүхний махан биеийн хувьд үнэхээр амттай чихэрлэг зүйлс олон байдаг байна. 그리고요, 이 시간도
짧게 길게 더 길게 만들어 놨어요. За тэгээд энэ цагийг нь ч гэсэн богино арай илүү урт бас бүр урт гэдэг янз бүр 그죠? байгаа тийм ээ. 1분도 안 되는 것도 있고 Тэгэхээр 1 минут ч хүрэхгүй бичлэгүүд байдаг. 한 5분짜리도 있고 Эсвэл 5 минутын 10 분짜리도 있고, эсвэл 10 минутын бичлэг байдаг. 30분짜리도 있고 Эсвэл 30 минутын 1시간짜리도 있고 1 цагийн ч 2시간짜리도 있고 эсвэл 2 цагийн ч байдаг байгаа. 그죠? Тийм ээ. 다양한 시간대로 재밌는 것을 많이 만들어 놨어요. Тэгэхээр ийм янз бүрийн хугацаатай цагтаагаар сонирхолтой олон бичлэгүүд байдаг. 근데 여러분들 그것을 이렇게 쫙 이게 보면 어떻습니까? Гэтэ та бүхэн үүнийг харах үед яадаг вүлээ? 하나 보니까 어떻습니까? За нэг бичлэг үзлээ. Ямар бах вэ? 재밌죠? Сонирхолтой. 예, 짧게 보는 거 있잖아요. За 짧게. богинохон бичлэгүүд байдаг 일분도 тийм 안 ээ. 돼. 1 минут ч хүрдэггүй 그죠? тийм ээ. 딱 보면 За 어떻습니까? тэрийг харахад яадаг вүлээ? 재밌잖아요. Их сонирхолтой байдаг. 예, 저도 이제 개 있잖아요. 개. 너거. За миний хувьд ч гэсэн нохоо байгаа шүү дээ. 예, 그 개에 대한 영상이 있어요. Тэр нэг нохооны талаар бичлэг байсан. 제가 개를 좋아합니다. Тэр би бол нохоонд их дуртай. 예. 근데 문제는 제 자매가 싫어해요. Гэвч гол асуудал нь одоо манай эхнэр нохоонд их дургу. 그래서 개를 교회에서 못 키우는데 Тийм учраас одоо сүм дээрээ ч гэсэн нохоо тийж чадахгүй байна. 예, 그 개들 이렇게 보면요, 이 머리가 좋은 개들 보면 참 귀엽잖아요. За тэгэл энэ нохоонуудыг харах юм бол ухаантай нохоо их гоё байдаг шүү дээ 그죠? тийм ээ. 근데 그런 것을 이렇게 보다 보면은 한 번 보고 두 번 보면요 시간이 막 가요. За тэгэл иймэрхүү зүйлийг ингээл нэг хараад хоёр харах юм бол маш их цаг өнгөрсөн байдаг. 그거 넘기다 보면 또 재밌는 거 또 있어요. За тэгэл тэр бичлэгүүдийг өнгөрүүлэл байх тусам сонирхолтой бичлэг гарч ирээл байдаг. 몇 번 넘기면요 이런 마음이 올라와요. За тэгэл хэд хэдэн бичлэг үзсний дараа ийм сэтгэл төрдөг. 야, 성경을 더 봐야지. За Библийг их унших хэрэгтэй шүү дээ. 성경을 더 봐야지. Библийг илүү унших хэрэгтэй шүү дээ. 네가 이 영상을 보는 만큼 성경을 봤어? За тэгэхээр чи энэ бичлэгийг үзэж байгаа шигээ Библийг их уншсан уу? 그런 마음이 올라와요. За ийм сэтгэл төрдөг байна. 여러분 올라오십니까? 안 올라와요? Та бүхэнд ийм сэтгэл төрдөггүй юу? 올라오는 게 정상이에요. Тэгэхээр төрж байвал тэр нь хэвийн үзэгдэл. 예. 안 올라온다면 오늘 무릎 꿇고 기도해요. Хэрэг тийм сэтгэл огт төрдөггүй бол өнөөдөр өвдөгс өгдөөд 하나님 사람 차별하십니까? Бурхан минь ээ. Та хүнийг ялгаж байна 왜 уу? 목사님한테는 그런 마음이 올라오고 왜 저는 봐도 안 올라옵니까? Яагаад пастор тийм сэтгэл төрөөд би ийм бичлэг үзсэн ч ийм сэтгэл төрөхгүй байгаа юм 저도 бэ? 그렇게 있을 때 좀 저한테도 야 너 성경 보는 성경도 이만큼 봤어? 그런 말 좀 해달라고. Намайг ч гэсэн ийм зүйлийг харах үед Библийг илүү уншсан уу гэсэн сэтгэлийг төрүүлж өгөөч. 예. 저는 이렇게 보다 보면요, 그런 마음이 올라와요. Тэр миний хувьд тийм зүйлийг харах юм бол ийм сэтгэл төрдөг. 그리고 제가 있잖아요, 하루 종일 싸워야 될 것 중에 하나가 핸드폰이에요. Миний хувьд ч гэсэн тэр өдөржингөө тэмцэлдэх хэвээр нэг зүйл нь мөн л гар утсан. 왜냐면은 가까이 있잖아요. Яа тэгэхээр би тэрнтэй ойрхон байна шүү дээ. 성경도 가까이 있지만은 Мэдээж Библитэйгээж ойр байгаа. 핸드폰은 더 가까이 있더라고. Гар утастайгаа бүр илүү ойрхон байдаг. 그렇기 때문에 핸드폰과 싸워야 돼요. Тийм учраас би утастайгаа тэмцэх хэрэгтэй. 왜냐면은 이 하루라는 그 시간이 나에게 너무 소중한 시간인데 Яагаад вэ гэхээр тухайн нэг өдөр хэмээх цаг миний хувьд үнэхээр үн цэнтэй. 정말 그 1분이라도 잘 못 쓰면 안 되잖아요. Үнэхээр түүнээс 1 минутыг ч гэсэн хийдмээ өнгөрүүлэх юм бол 그렇기 болохгүй. 때문에 이 기도할 때도요, 핸드폰을 절제하게 해달라고 그렇게 기도할 때 Тийм учраас залбирахтаа ч гэсэн энэхүү гар утсыг ч гэсэн тохиромжтойгоор харж чадгаар хийж өгөөч гэж залбирах үе байдаг. 예. 그래서 우리가 이제 그 성경보다 다른 것을 많이 하면요, 그런 마음이 올라올 때 우리 자신을 갖다 고쳐야 됩니다. Тэр бид хүн Библи уншихаас илүү өөр зүйлийг их хийх үед ийм сэтгэл төрөх юм бол энэ зүйлээ засаад явах хэрэгтэй. 예, 성경을 더 가까이 하려고 하고 Библитэйгээ бүр илүү ойр байх гэх хэрэгтэй. 더 많이 보려고 하고 Илүү их унших гэх. 그런 모습을 갖는 것이 바로 다윗을 닮은 거죠. Тэр ийм дүр төрхтэй байх нь өөрөө Давидыг дуурайсан хэрэг байна. 그리고 다윗은 말씀의 맛도 느꼈습니다. За тэгээд энэхүү Давид үгийн амтыг нь ч гэсэн мэдэрсэн байна. 시편 19편인데요. За дуулал 119. 시편 19편. За дуулал 19. дуулал 19-ээс харъя. 19편 10절입니다. дуулал 19-ийн 10 дугаар ишлэл. 10절 같이 읽겠습니다. 10-ыг хамтдаа уншъя. Тэд алтнаас их шижир алтнаас ч илүү хөсүүштэй. Зүгийн бал зүгийн сархинагаас тусдагаас ч илүү чихэрлэг.
꿀과 송이 꿀보다 더 달도다. Тэгэхээр зүгийн бал зүгийн саргинагаас тусдагаач илүү чихэрлэг. 그리고 또 시편 119편 103절에도 또 동일한 말씀이 있죠. Тэгээд дуудлага 119-ийн 103 дээр ч гэсэн яг адилхан ишлэл байдаг. 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요. Тэгэхээр эзний үг надад ямар их амтлаг байдаг вэ? 내 입에 꿀보다 더하니라. Тэгэхээр амандах тэр зүгийн балаач илүүтэй гэсэн байна. 여러분들 그 말씀의 맛이 있는 거예요. Тэгэхээр энэ үгэнд амт байдаг. 예, 말씀을 갖다가 가까이 하는 사람은 그 말씀의 맛을 갖다 느낀다는 겁니다. Тэгэхээр үхтэй ойр байдаг хүн энэ хүү үгийн амтыг нь ч гэсэн мэдэрдэг байгаа. 다윗이 성경을 갖다가 가까이 하고 묵상하고 연구하면서 야, 이건 꿀보다 더 달다. Тэгэхээр Давид ч гэсэн энэ хүү үхийг үхтэй ойр байгаа тунгаан бодсноороо дамжуулаад энэ нь зүгийн балаач илүү чихэрлэг юм аа. 그것을 느꼈다는 거예요. Үүнийг мэдэрсэн байна. 여러분 느껴보신 적 있어요? Та бүхэн мэдэрч байсан удаа байгаа юу? 꿀이 달아요? 말씀이 더 달아요? Тэр зүгийн бал чихэрлэг байна уу? Энэ үг илүү чихэрлэг байна уу? 솔직히 말씀해 보세요. За нэг нин үгүй хэлээд үзээрэй. 예? 아유, 말씀에 맛이 있었어? Үгэнд чинь амт байсан юм уу? 나는 지금까지 읽었는 말씀에 맛을 Би 못 өдөрт 봤는데. үгийг уншсан боловч тэр амтыг нь мэдээгүй штэ. 자, 여러분 말씀에 맛도 있어요. Тэгэхээр үгэнд амт байдгаа. 예, 저는 개인적으로 이제 물고기 회를 그렇게 좋아하지는 않습니다. За би ч гэсэн хувьдаа тэр одоо заасанд тийм дуртай биш. 예, 청년 때 그랬어요. Бүр баг байхасаа залуугасаа тийм байсан. 예. 근데 제가 이제 바닷가 옆에서 살 때가 있었습니다. Гэвч би одоо далайнтай ойр амьдарч байсан. 근데 그 바닷가 옆에 있다 보니까 잘 못 먹는 그 회를 갖다가 조금씩 먹게 됐어요. Тэгээд далайтай ойр амьдардаг байсан учраас идэж чаддаггүй байсан тэр далайн загсыг ч гэсэн баг багаар одоо идэж эхэлсэн байгаа. 그러다가 이 물고기 회가 참 맛있구나는 것을 알았어요. За тэгээд тэр загс ч гэсэн үнэхээр амттай юм байна гэдгийг мэдэж эхэлсэн. 사람들이 회가 맛있다고 했지만 그때는 제가 못 믿었었는데 조금씩 먹어보니까 알게 됐어요. Тэгэхээр хүмүүс бол тэр далайн одоо загас одоо их амттай гэдэг байсан боловч би огт мэддэггүй байсан. Тэр үеэс баг багаар идэнгээ мэдэрч эхэлсэн байгаа. 여러분 다윗이 말씀을 갖다가 계속 매일 가까이 하면서 야, 이 말씀이 이렇게 맛있구나. Тэгэхээр Давид ч гэсэн өдөр бүр энэхүү үхтэй ойр байснараа дамжуулаад энэ үг ч гэсэн ийм амттай байдаг юм байна. 그것을 갖다 이제 깨닫게 된 거예요. Үүнийг ухаарсан байна. 근데 우리도 이것을 깨달아야 됩니다. Гэвч бид бүхэн ч гэсэн үүнийг ухаарах хэрэгтэй. 여러분 몰핀 아시죠? Та бүхэн морфин мэдэн тийм ээ. 그죠? 예, 몰핀이 이제 진통제 효과가 있는데 За морфин бол өвчин намдаахад их үр дүнтэй. 근데 이 몰핀보다도 100배의 효과가 있는 것이 엔돌핀이에요. За гэвч энэ морфиноос 100 дахин илүү үр дүнтэй нь эндорфин гэж байна. 예. 근데 여러분들 그 엔돌핀은 이 사람이 웃을 때 이렇게 나옵니다. За тэгэхээр эндорфин бол хүн инээх үед ялгардаг. 예, 이 뇌에서 나와요. Энэ тархинаас ялгардаг 예, байгаа. 웃으면은 Хүн инээх юм бол 뭐 진짜로 웃든 가짜로 웃든 тэр 웃으면 хүн 나와요. чихнээсээ инээсэн ч вэ, худлаагаасаа инээсэн ч вэ, инээх юм бол тэр нь ялгардаг байна. 예, 가짜로 웃어도 뇌는 야가 웃는구나 하고 나와요. Тэгэхээр хүн худлаагаасаа инээсэн ч гэсэн тарих бол энэ хүн инээж байна гэж ойлгоод ялгаруулдаг. 엔돌핀이 많이 나오면요 행복해요. За тэгэл эндорфин их ялгарх юм бол тэр хүн аж аргалтай болдог. 그래서 뇌에서 나오는 그 호르몬을 갖다가 행복 호르몬이라고 말합니다. Тийм учраас 엔돌핀을. тэр тархинаас ялгарч байгаа гормоныг аж жаргалын гормон ч гэж нэрлэдэг. 예, 그래서 엔돌핀을 갖다가 행복 호르몬. За тэгэхээр эндорфиныг аж жаргалын гормон гэдэг байна. 근데 여러분들 그 다이돌핀이라는 것이 있어요. За гэвч дидольфин гэдэг зүйл бас байдаг байна. 이 다이돌핀은 엔돌핀의 4,000배요. Тэгэхээр энэ дидольфин гэдэг нь болохоор тэр эндорфиноос 4,000 дахин илүү үр дүнтэй. 근데 이 다이돌핀이 그러면 뇌에서 4,000배가 언제 나오냐? За тэгвэл энэ дидольфин гэдэг нь энэ тархинаас тэр 4,000 дахин их хизээ ялгардаг вэ? 크게 감동을 받았을 때, За маш ихээр сэтгэл хөдлөх үед. 예, 그때 나온답니다. За ийм үед ихээр ялгардаг гэж байна. 그래서요, 이 감동을 갖다가 잘 받는 사람이요 건강해요. Тийм учраас одоо маш их сэтгэл хөдлөлттэй хүн бас эрүүл байдаг. 감동을 쉽게 받는 사람 있잖아요. Амархан сэтгэл нь хөдөлгөөн Кэжо? хүн байдаг тийм ээ. 그 사람은 굉장히
건강해. Тэр тийм хүн ч гэсэн их эрүүл байдаг. 근데 감동되는 것을 보면서도 감동이 안 돼. Гэхдээ сэтгэл хөдлөх зүйл байсан ч гэсэн сэтгэл нь хөдөлдөггүй хүн байдаг. 그러면 어떻게 돼요? Тийм хүн яах вэ? 예, 몸도 건강하지 못합니다. Биенж эрүүлж 예, чадахгүй гэсэн. 그래서 감동을 잘 받는 게 좋은 Тийм 거예요. учраас аливаа зүйлийг сэтгэл хөдөлдөг байх нь сайн 그리고 зүйл байна. 좋은 노래를 들었을 때 За тэгээд гоё сайхан дуу сонсох үед ялгардаг 이 гэж байна. 찬양을 이 좋은 찬양을 갖다가요. 이 들으면요. 이 다이돌핀이 나와요. За тэгээд гоё магтан дуу ч гэсэн сонсох юм бол энэ дидолфин гэдэг зүйл ялгардаг. 이 찬양도 주제가 다 다르잖아요. Тэр магтан дууны тэр үг сэдвүүд ч гэсэн бүгд өөр байдаг шүү 그죠? дээ. Тийм ээ. 근데 이 자기에게 맞는 그 찬양을 딱 들으면요. 굉장히 기쁘잖아요. Гэтэ яг өөрт нь тохирсон магтан дуугаа сонсох юм бол тэр хүн маш их баярлдаг шүү дээ. 오늘 우리가 찬양을 같이 부르고 또 찬양대의 찬양을 들었습니다. За өнөөдөр бид хүн ч гэсэн хамтдаа магтан дуу дуулсан, магтан дууны багийн магтан дууг ч гэсэн сонссон. 다이돌핀 나오셨나 모르겠어요. Тэр дидолфин яг ялгарсан эсхийг нь мэдэхгүй байна. 예. 예. 그래서 좋은 찬양을 들을 때 다이돌핀 Тэр 나오고 гоё дуу сонсох үед, магтан дуу сонсох үед энэхүү үс ялгардаг гэж байна. 그리고 새로운 것을 깨달았을 때 За тэгээд шинээр одоо ямар нэгэн зүйлийг мэдэж авах үед, 그 새로운 진리를 깨달았을 때 다이돌핀이 나온다. шинээр үннийг одоо ухаарж ойлгож мэдэх авах үед энэ дидолфин гэдэг зүйл ялгардаг гэж байна. 근데 이거 사실이에요. Гэхдээ энэ нь үнэн байх нь. 말씀을요 쭉 읽으면서 그리고 읽었던 말씀을 묵상하잖아요. За үгээ уншаад унсан үгээ тунгаан боддог штэ. 그러면요 하나님께서 깨닫게 해주셔요. Тэгэх юм бол бурхан ухааруулж өгдөг. 근데 그때 딱 깨달았을 때 그 Гэхдээ яг тэр ухаарж байгаа тэр мөчид 기쁨은요 엄청나요. тэр баяр хөөр нь маш их байдаг. 체험해 보셨어요? Та бүхэн өөр дээрээ мэдэрч үзсэн үү? 저는 체험해 봤는데 Би бол мэдэрч үзсэн. 밤에 잠이 안 오더라고요. Бүр шүнж нойр хүрдэггүй. 피곤한데도 잠이 안 와요. Ядарсан хэрнээ нойр хүрдэггүй. 다이돌핀 터져버린 거야. Тэр дидолфин гэдэг нь одоо маш ихээр ялгарсан юм гэсэн. 다이돌핀 터져버리게 잠이 안 와요. Тэр 너무 дидолфин 기뻐가지고. маш их ялгарч байгаа учраас хэд их баярлсандаа нойр нь хүрдэггүй. 이게 정말 사실이에요. Энэ үнэхээр үнэ. 그래서 이 다윗이 그 맛을 알기 때문에 하루 종일 묵상한 거예요. Тэгэхээр Давид энэ амтыг нь ч гэсэн мэдэж байгаа учраас үгийг бүхий л өдөржингөө бясалгадаг байсан гэж байна. 여러분들 하루 종일 묵상한 게 뭐예요? Та бүхэн тэгвэл өдөржингөө боддог зүйл нь юу вэ? KFC? 오늘 KFC 바자에 요? 오늘 바자에 Өнөөдөр чинь нөгөө нэг хоолны худалдаатай гэсэн шүү дээ, тийм ээ. 피자헛 막 그런 것만 막 예? 묵상하면 안 돼요. За, пицца гэж эдгээр зүйлсийг өдөржин бодоод байж болохгүй шүү дээ. 예. 예, 그 말씀을 묵상하고 그 말씀을 깨달으려고 해 보셔요. Тэгэхээр үгийг тунгаан бодоод тэрхүү үгээ ухаарж ойлгох гэж хичээгээрэй. 이렇게 해 보세요. За, ингээд хийгээд өгөөрэй. 하루에 한 구절을 갖다 계속 생각해 보세요. За, өдөрт нэгэн ишлэлийг л байнга бодоод үзээрэй. 아침에 출발할 때 우리가요 이 우리에게 그리스도인들이 생활의 그 규칙이 있어요. Тэгэхээр Христэд итгэж бид бүхэн ч гэсэн амьдралын зарчим гэж байдаг. 그 규칙이 많은 사람이 신앙생활을 잘합니다. Тэгэхээр энэ зарчим нь олон хүн итгэлээрээ сайн амьдрал. 아침에 일하면 Өглөө босох юм бол 예, 먼저 기도해요. эхлээд залбирдаг. 근데 이거 제가요 제가 생각하지 않은 말씀이라서 다음에 더 하겠는데 여러분들 기도하잖아요. За тэгэхээр та бүхэн ингээд залбирна штэ. 예, 그리고 기도하고 그다음에 두 번째가 뭐냐면은 잠언을 갖다 그 날짜에 맞게 읽어요. За түүний дараагаар хоёр дахь нь юу вэ гэхээр тухайн өдөртөө өдрийнхөө дагуу сургаалт өгсөн 그게 уншаарай. 우리가 아침을 여는 이 규칙입니다. За энэ бол бид бүхэн тэр өглөөг эхлүүлж буй үндсэн зарчим 그래서 байх. 이 잠언을 갖다 쭉 읽었잖아요. За ингээд сургаалт өгсөн уншлаа. 그리고 어떻게 합니까? За тэгээд яах вэ? 다시 또 뒤로 올라가요. Дахиад доороос нь дээшээ уншаад үзээрэй. 그리고 자기 눈에 보이는 말씀이 있어요. За ингээд уншаад үзэх юм бол зөвхөн өөрийнх нь нүдэнд тусдаг үг байдаг. 여러분 그걸 잡아야 돼요. Тэр үгээл та бүхэн барьж авах хэрэгтэй. 그건요 하나님께서 알려주시는 거예요. Тэр бол бурхны хэлж өгч байгаа үг байна. 이 말씀을 보는 사람은 이 자기에게 딱 와닿는 말씀을 잘 잡는 거거든요. Тэгэхээр үгийг уншдаг хүн өөрийнх нь яг сэтгэлд нь ирсэн үгийг сайн барьж авдаг. 예, 신앙생활을 잘하는 사람은요 그걸 잘 잡아요. Тэр итгэлээр сайн амьдрдаг хүний хувьд энэ зүйлийг сайн барьж авдаг байна. 그를 잘 잡아가지고 그 말씀을 갖다가 하루 종일 생각하는 거예요. Тэгэхээр тэрхүү үгээ сайн бариад өдөржингөө тэр үгээ боддог. 예, 그래서